aron khala remlal machuana KMC Keifang Motor Club ani Keifang tlangwal ani CBR 250 hakala lal fakzuala BR Racing ani Colosship niin Duke 200 aron khalthunga lalrin chana SM Clan thuam puiveng ania CBR 250 hakal ani lalfingki ma ARC ani hi wangmun lamatang aron kalani kan ti to kha Tripura ti chuan CBR 250 ani hian khala kelal nun sanga son veng thang racing team electric veng tlangwal ani hian R15 ron khal ani nun sangan ma puai ngala fingan na dota pathumna faka palina dusaka chuantea anung bera hian rin chana altlan rini sikena chakmang kheng in arun tlana chaksi diksi atlana ngai line car thia ma poimo boka afakan finga pel finga kwazau heta line car thatok lawani du second finger pel pheveleta nun sanga afakle du sakate malama line thura anunga rin chana fingale chuan te nun sanga bai ka hian dik tok lo amani mai thei afakana nai lea afakan nun sanga pelta du sakana pel vetrepa nun sangan pel to sup mai atlan that tereng nen abaik lamah har sana to kaning heyang afaka du saka winchana finga nun sanga chuantea afaka bike khuna sa hle mai engine lama fill lo na omem ni o pore ro los lo ni na langa afaka fall thale mai afaka bike khuna satil til mai engine bleeder pipe atanga oil ron chuak hian engine le exhaust satak mai kha aron phu ve thina chu chuan khuna satak siam ve thin engine lam fel lo na aum lem lo chuan hei hian har satna siam than lo tura mai ani akenungen pai nok poina faka hi boy map lo hei ma novice mizo thalai te hian lo chuan om hlom te e afaka fall tiela ani hi novice championship point a marhuai mek tu ania panina tlan mek du saka hi trophy engmazat lo la ve to ania expert guide tu ro chuan haba kala nei ko deu helai kuala veizonga force arin pai hian bleeder pipe atangin oil ron skok thin ni berina langa akuto tol zel mai
pakhat na lalfak zuala BR Racing panina PC lal dusaka ARC pathumna lalfing kima ARC te anni up to 160 expert stock class lalmoi puya ARC bongkon Yamaha R15 fek an khala bilal road sang BR Racing Salem veng malsom dongliana lalmama BR Racing kanan veng zelal ruoi puya ARC tlang nuam lalom puya nextcom Bethlehem veng thang lalrin dika ARC thenjol kelal ring heta keifang motor club lalmama na start thalemai ma puai ngala sikena moi puena lukhal moi puen ma puai ta lalmama pathina moi puya lalmama laloma aresa foi puya ringatan rindika haron lepel tak mai rindika nonga dolta labriat tanturania an position na lang aya truck tuizong hi meter zalivel ani turangai ania Hemi class B ka hian sprocket le tire chi thak phal ania abak chu stock class ani angin stock vek mantur ani sprocket set a fulo hian bike chaklo thui le ni moi puyan ge pasiam tran lalma mana thau tran riau mai lalma kualza waresa na lokal moi puya lalmama aresa lalma foi puya ringheta rindika moi puyan line a khat thale alafal view zela and position na lang ay ring hitam tire at sila tluta hela hian an tlu fo maya bike control zolowin hela hian an tlu pa fo mai ni na lang moi puyan fall takin malak fo ya anua lalma male ares ten ronin thura an nunga ma hian laloma le shoi puya tenin hai chil lebo Sigain an ron lule to ring heta bike alaya track marshal tenet an be light Aresan lalmama pel Shoi pui hi championship point na marwai tu nia aresa hi panina hanithum aresa hi tu na pakhat na ni thei lau chuan shoi pui hi championship point na ale pel thei don ani chuang chuan an tranangai le mai moi puyan ma puin alafal le zela aresa panina atlana pathum na lalmama shoi puyan laloma pelim palina ron tlan tak mai laloman hunga dori moi puyan mala foi zela aresa na ron night tan view mai
pakhat na moy puya panhina aresa pathum na lalmama. (161 to 250) novice stock class. Nusang start Thalhemai. Markoi ngala. Sikain Andron Lut. Nunsang masabera. Fingana dota. Dusaka. Andrew. Apaka. Rinchana nun puyate. Hemi class hian 161 cc tranga 250 cc in car. India siam bike. Eng po pan phalania. Stock class ani angin engine khoidang lam phalan ilova sprocket le tire thak phal ania ati zanan adutan akover thon phal ani bo stock class ani angin an tlan zo hian pakhat na tanga pathum na tehi MiMSA technical team ten uluk takin an check thina dan bo chiala chu an disqualify mai thina ni he class hi bike chaksona nilovin bike chakdani nang singa tunge khal thiam berti enna ni deu berak ngai pon ngai le ni bike ti chakna nei lem lo tan bo mani bike khalai stock engine ani chuan tel pui ve ngai thei ania he class a hian CBR 250 le Duke 200 te chu an mang lar lea RC 200 te po an mang na sa he ani chung te chu an man tlang lon ber an ni thin nun sang an mala poi te sela lalfinga na dota nai takin du sakan patum na azuya afakan an rule pelatum via fa thei mai biglo nung bera hian rin chana fal le mai position alanga ya Afghan Andrew Pelin Palina Rontlan sang la dupur moya anung lama lalfinga du sakale afakate anin thur na samai corner afakating changta fingale du sakate lukhal afakapanhina tata du sakapathumna palina finga pakhatna nunsanga MRT panhina lofak zuala BR Racing pathumna hian du sakatleng masaberma se a jump start pal Thalfavang in a position hi back tir ania lalfing kima ARC chu pathumna adita ani tuna chuan top ber expert open class kan clear vele thang dona heta hian mi paruk anonin eldon ani zelal khoi puya ARC tlanglom CBR 250 khala malsom dong lian lawmawm BR Racing ani hian Duke 200 lalom puya nextcom Thalfavang thang R15 khalpunga lalmoi puya bongkon ARC ani hian CBR 250 khala John Laldin puya Mission Bank thang racing team ni Mission Bank thang ania R15 khala Bilal Road sanga BR Racing ani hi Salem Vang ni Duke 200 aron khal ani expert open class hi an ngai san perania eta champion ni hi rider te puna antum ber pakhat ani thin lawmawm start Thalhemaya Markoi ngala aresana dota aresan taira chil nok mai apetek na sa anung chetlan laloma boy padeu panina jonte aluda pathumna koi puya anita expert ni boka sikeina pontlan chakle mai lalmawm masabera jonte a koi puya aresa laloma boy puya aresan harsana nemi aku zaw bang mai aresan nung ta bermaya do not position lalmawm jonte a koi puya laloma aresan
moi puya ron pelle mana ni pangana atan parukna moi puya heti competition atel tur hian fitangai em maya rilru hoisenangaya taksa fitangai bok uri thei thil juk le buam in sumangai na sem ema taksa fit thatlo chuna tira tlan thaviu ma se an feirei theilova aria anu fual le mai chinani chuwang chuan arui thei thil laka fi mangaya exercise po ato ka function lak tha ngai the ni fitangai ani ringot mai sikein an ron lut le a an position alangai expert rider ani boka an bike ka chakcha an skill po chuan me sikein an tlang po speed a chalom le mai line an khar thim tlang ui boka lamah mala foi zela zon te na kai view maya a hoi lep sak sak mai sikein an lut le don an chak lom ngang mai hiu zon te ang ti jiang e a pai ka thi pon lo a chien te pathum ngotin an pel thot mai an position hi lalma ma hospera suai puya lalama aresa zon te a moi puya te an nia laloma kual zaware salut are sa pathumna tlanta laloma palina lalma man mala foi tlung zela foi puya na nai sot view mai are sa pan foi puya la ti lova at nai chil the thomai are sa foi puya pelak tum na lamat tisual laloma are sa pel tunan position hi lalma ma pasabera foi puya laloma are sa zontea moi puya lamah ma hian a tira tangin hmala foi charchara atop thangin hma foi thei donem foi puina hai chil hle maya lap khat chiom to lamah ma hian a break market thina a kol lai hian foi pui hian a nai zel mai foi puin lalmah ma pelatum hle mai lalmah ma kul zau foi puya ron in rol lutran a pelta foi puin lalmah ma pelta tlat mai last na pani dosi pakhat na foi puya patina lalmah ma pathum na laloma te ani